namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mntu ta khela la hosi ngo Mr Post. Lo nga ta hi link of course na big fan ya yena. Va linka na mai vava, even then from there ta khela la hi Hlavu the Gupta, even then amakume ta khetela hi Siva ra Rangane. Yo, so ka of course ra 17 ta September mi no hlamala mi yin'we the big fans ta hosi ngo Mr Post so Gezani Nukiri. Mo n'wi mo nga ka channel. So fika tsala a post here, fika tsala a post longa fa tsala ku December yi sungula Phalaborwa yi ya helela Mozambique. Aku hashtag Mr Power. Aku na mai vava ni sure ti ta kuma 100k ta account ta wena, 100k followers or 100k subscribers tani leswi swi ku mai vava of course YouTube. So lo fika nghena ka ti comments kona hi fika hi kuma a clarity ya straight la. Because kuna a comment leyi ni nga yi vona ni hi lava ku yi what's happening here? Oh, hele yi nga tsariwa hi run kwalani, run v yi fika yi vutisa ku mai vava o lava ku swekiwa na, as you can see kwala loko hi fika hi pfula this comment ya Soli Gezani Nukiri hi fika hi kombisa hi vona fika kombisa ku i mthotho. So ku hi Soli Gezani Nukiri i loko kombisa ku mai vava i ya ku bifiweni hi hosi ngo Mr Post, which means sure ku ya phinda swa manyangatsi. So before hi analyze mhaka leyi hi fike njhani na Master Tilo, ni kha ni languta swikomi na ku swi linka na video ya mai vava a ku yi endlaku namuntlha. So normally a ni voni ti-videos ta mai vava, but for research purposes a ni boheka ni ya cheka ni vona ku ku endleke yini, why. So loko a ni cheka laha ni kha ni languta ti-videos ta mai vava hi ni fike ni kuma ku swi tikuma swi ri linked na the recent video a nga fika a yi endla mai vava, as you can see kwalano. La of course title yena of course a khavula hi album ya Benny Mayengani a tlhela kombisa ku Mr Post is no more ku hi kwalano. So loko fika ni cheka ti-comments hi ku ni swi vona ku na ku swa linka man, because Soli Gezani Nukiri ni voni a fika a commenta kwalano, as you can see kwalano. So in overall mai vava a vulavula hi yini, in overall mai vava of course a va kha kombisa ku Mr Post is no more, swa ha fana na last year of course. Ku last year a hi ve hi kha hi n'wi twa of course a ku December a ku yeve, December yeve and stuff like that. Mara this year a swi le ku endleni. Laha mai vava nga tlhela kombisa ku maybe kumbexana a nga va alowa or and stuff like that. Then of course i tlhela nghena na mhaka tigigi of course a kha kombisa ku yeah tigigi ti va kha ti n'wi tikela because Benny Mayengani of course a nga swi lava ku bukiwa na yena. So swi endla ku mi kuma ku na tigigi ta yena mi kuma ku nga ri leta ni tikele ngopfu hi ku i ti endla va bookable. Ku va bookable it means you take everything and stuff like that. Hi leswi a kha kombisa swo kwalano. So mi nga mi yi vona video ya mai vava mi kota ku twa swo tala because I'm not going to play his sound. Mara in overall ka comment ya Soli Gezani Nukiri ri nga le hansi leyi a nga fa kombisa ku Mr Post a nga helelangi mai vava. Ku miyela ka Mr Post swi endla ku ri GNU yi nga tirhi underground and relax a nge hlamuriwi until hi nghoma hi December. So Soli Gezani Nukiri loko kombiseni ku hoy Mr Post byi ta miyerisa sweswi until ku ze ku fika December, di nge n'wi hlamuli Benny Mayengani until hi ze ku December. Leswi nga fa kombisa swona. So I think point ya Gezani Nukiri leyi ta tikomba eka project ya Benny Mayengani ku himpela yi nge twala on the ground na Mr Post a nga vulanga nchumu. So hi ku yi nga twali hi ku ni nga vula ku ya swi loko Mr Post i va na influence ka ku maketa ti-project ta Benny Mayengani. So hi swona hi nga ta hi kha hi swi vona sweswo. However the main point of course yaliya hi nga ka yona yo va ku mai vava la ku bifiwa. So ni nga ku yini Master T, mina no vona kumbe it's a threat. A ni voni ku ri swilo leswi nga finaliziwa bifi leyi, a ni voni ku ri bifi leyi nga finaliziwa o vula Gezani Nukiri sweswi. I'm not sure kumbe o zama ku chavisela mai vava. I don't think it's finalized because loko bifi yi ri kona Mr Post a byi tiva a ti ta depositini ka account ya dyo. I nge hosi ngo depositini laha ti tiva hosi ngo i nge deposite swin'wana swo yelana na mai vava so a zi za hi vona deposita nchumu. So a ni voni na ku inani loyi Soli Gezani Nukiri o va ku chaviseteleni ka mai vava. And then of course hi kha hi hindza hi ya ka Hlavu Sikiza. Hlavu Sikiza xi le ku tiphineni Hlavu Sikiza. Because ka sungula because a ri 17 ni fike ni vona no hlamala mina ni vona hi post laha loyi nga fika i posta la xo sungula hi swona ku movha wa yena wa golf wu le ku kokeni ka xikochikara xexo kwalano. I mean like the trailer. I'm sorry for that. So fika tsala ku Mahlasela is the best. Before ni rivala guys ni hlongoriwini laha ni tshamaka kona, so ni kombela ku lavisiwa xitandi ka ngove please. As you can see tindhawu ti tele ngopfu
and i kumeka Joni i ye a humele ka nghohe se swo kombisa ku na level yo karhi ya rinyajo leyi hlawusikisa of course a nga ku yi offerini la because a ni ve ri mahlasela stuff like that xidzedze xi nghena ka nghohe swi ku yini and stuff like that swi komba swi relate in that way yo ku dinyajeni in some way. I think leswi ni yi vonisaka swona post leya ya Hlabula because tindhawu ti tele mara i a humele ka nghohe la a ni tivi so se mahlasela ve ri mahlasela leyi fambisa no hlasela le ka nghohe le possibly hosi nghohe ya nga vula tano nga swi linka tano ku indirectly so a nga va a karhi a throw a shade at hosi nghohe Mr Post. Even then of course hi hetelela hi siva ra Prince Rangane. I've been monitoring his account. Leswi ni nga swi vulaka ni nga ku congratulations Siva ra Prince Rangane yo yi le ku tirheni kahle in terms of promoting his album. Hi swin'wana swilo leswi mani kha ni complaina swinene ku a yi swi endli mara ni kha ni cheka his account ni vona yi ri ku swi promoteni swinene yi le ku yi promoteni account ya yona as you can see nakona so ni nga vula ku i mhaka kahle swinene leswi yi nga ku swi endleni Siva ra Prince Rangane because as we can see a beni ma yi nga ni se khale a ri busy na swa yena like his project kha yi promote khale yi nga byariwa leyo Siva ra Prince Rangane so I think swi kahle swinene loko yi va yi kha yi ti-phusha hi yoxe ma vona mhaka leyi ni khale ni kha ni yi cheka his account as you can see ma swona khalenyana swi na masiku se swi na masiku generally ma 6 days ago and something like I still remember 5 days ago so ni nga ku vula kutani ku Siva ra Prince Rangane swi laveka ku enda yi fiki xi ndli khale loko a yo bifa xonge Rangane way before project yi huma inge vibe yi ve too much compared to what happened so hopefully ta kha yi dyondza Siva ra Prince Rangane ku marketing yi very important loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe potoro utwana hala hansi oyi Xikomba ku ti rhandza. a ku na ku tirhandza nchumu A ku na ku ti rhandza i nchumu. vuvabyi lebyi byi lava tiphilisi Ni tshungurisi. Tshungurisi n'wananga. munhu a famba apply vuvabyi bya ku me ni ta n'wi tshungurisa Ni tshungurisi ni mana wena. potoro Tavisa ku pfuna. ka mani potoro utwana hala hansi Xa. na nkondo lowu ri tshama ri nenge lowu ri yimaka hondzilweni Wa swi twisisa. swa fana na miti ku matlhe mi tseleka mi xava hi Xa. rixaka Swona sweswo ngopfungopfu sweswo. Ngopfu sweswo. Vula ku ni nga sweki poto ra ntima mara. hala hansi a ri fanele swi fana na ku polisa movha emathayereni hala hansi hala yi fambaka hi Leswi kona we polisa ku movha mathayirini ke. hala yi fambaka hi kona a ni pengi wa yi mina hlantswa. a ni pengi mina Oh ku penga mi tshungurisi. Tshungurisi. Penga kokwa wena. kokwana ma Va lava ya u va teki. Kokwa wena. magezi a nga pengi nkanyana a nga pengi Se ku penga ma. mi hlantswela ni poto hala hansi No hlantswa. No ti rhandza.